Uba Middle Bonds im MLA kanong po ulalong ukong san ban play ya karakikmen Golden Jubilee san posnam kabalai sngi hakashi tarik yayong kabanne hadu lai tarik jong kaseng All Megalia Karbi Association AMKA hasnong purdua. San posnam menshwa kirang ba balayo ijinga jong kajai penriu Karbi kila sandor ya kani kaseng daga jing tumu ban te song ya ki Karbi ki basyong basa hatem riboy hakilom jantia bat kitu ki basyong haki padun lom Karbi anglong. Hakani ka singi play uba Mirbon ula penher sun ya kalama jong ka AMKA haka jing keman ka bakraw hapadeng kinong yalam bar ki pai ba jong ka jait benreu Karbi hasnong purdua Riboy district. Hakani ka jing rakhe keman Golden Jubilee kinong yalam ka AMKA kila penkre bon jat ki program ki bakentup ya ki jing ya kop shat ruai pen iriam tenrai ki jing ya lek kai tenrai ki dukan de tiar snakti par ki jing ya lek kai pen bernya ba bon jat naga benta ya ki samla bat ya ki khanarin. Lakmi renti de ki hajar ngot ki pat Karbi kin tuat syakane ka lumpung Golden Jubilee na ki than ber kisnong na lom jantia Karbi anglong bat na kisnong ki ba na lom khasi bat na themri bhoi. Hakani ka singi play ya kani ka lek kemen Golden Jubilee la don lang ki he ki han ki kenram ki landan ka jait benreu Karbi ki ba kenthop yo ba Robert John Ronghang President AMKA ba Bestokan Timung Secretary ba HS Engleng Advisor kinong kit kam bat ki dekhot jong kani ka seng. Hakani ka sngi sedang ya ka jinglek men uba Middlebon ula plat pat ba ya ka thup sa jingkan mau jong kani ka seng ka bala batai benya ya ka jingat lenti jong ka hakini ki san posnem balala. So clap the hands. ML10C 3483, ML10C 2616. Lagay pa rin yung driver yung ito, ikali bala ya ka number. Pag kinsa ba, banbu, ya ikali, haki jaga ka bala, penkrea na ka benda jongki. Takoblay. Elemento ya baru di founder, bagi ki real ramba ki bala tresitom na mensuah pada mentah. Roy nagadao bagi don katolik di bangla banpoi benasi dengan sungu yo boleh alam dia ke All Megalia Karbi Association ban ya dan lang hagen ke sini ban kemen lang hagen jengdap san posnem jok association boleh sibun Presiden Pak Robert John Secretary Pak Bestokan ki advisor ki bigi kijumi HS Engleng Pak Oil Terang ni founder ki bigi kijumi Pak BS Terang ki bigi pada kene ke por jidan hangni ya kene ka thup sa ajing ken mau lan ne ka souvenir ya kijing ya leti ka ba san posnem jong ko All Megalia Karbi Association ni sip kene ke benta agi jinga sak hilang jong paro kini ki lurang ba kinong yalam jong ka amka atau bagi yo ban pelat ba ya kenika souvenir la ne ka thup sa je mau jong keding dapsan konflem jong ka All Megalia Karbi Association habangi kenmau ya ka Jubilee ke Jubilee kedega por jong ka jingkemen ke Jubilee kedega por jong kejing ya kendulang jong ilang baro ban ken mau ya kejing ya lenti jong kano ke kenhun ke seng ke balang ke snong bat kiwei kejing rakhe ya ke Jubilee kadon sibun bentah ngijuken mau ya ke Jubilee rupa kejing dap arpusan snem jong kano ke kenhun lane ke seng ngiken mau ya ka Jubilee ksiar ani ka Golden Jubilee kumbangi ngirakhe mena kesengi jong ka All Megalia Karbi Association ngiken mau ya kejing dap nyau pusan snem lane ka Platinum Jubilee bat kejing dap shispat snem ka Centenary Jubilee bat kumta persen bat habang iken mau ya ka Jubilee
Kadai kawai ni kipor, kibangi ngin peni, ia kata kejing sengamu, naga benta, jong gitu kibalalit no sedin jogi, kejing sengamu, naga benta jong gitu kibaladan ke benta ke bakrau, ban pun urlong ia kena kekam. Ngilaju sakhi, kum kari India ka bai ke jongi ngiladep ban rakhe ya gejeng jait lenti ke banyo kusan snem kum gejela ke jongi gejela me ka liang ngedang dep ban rakhe ya gejeng dap san pau snem ke golden jubilee jong gejela me ka lia bat ha gejeng jait lenti jong ki seng ki paper ngijulap bagi jusem bagani ketika por ka bakmen kapor ka bagi celebrate bani kendu ban ken mau ya gani gijing ya junti kawal megalia karbi association ka bagi khot lungkot ka amka kadik association kabalayan lengba shibun gijing abang iyo bani ya shongkai bat kinong yalam ki jong ka amka hagi por ki baladep ban yo sngo ban sngap ya gijing ya lenti ke jong phi kamlong go besuk kidan ki khap ki ba ya kedu ya gijing ka penduk mensim ru ki kinong yalam ba kumnon le kumnon penyan ya gani keseng tendai ke besuk kemen galong ba kinong yalam ki jong phi na du ki ba menswa du ki ba mentaru Hilong gibriu gi betristom gibriu gi yatli gi yalong kowe ban pentikna bagane ka association kan ne na ka menta gi mentoy na ka menta ban tesong ya ki perlok karbi gi jungi ki badan hapo jong ne ge jela ngimla ban kelet yak jingno senyang jong wei lagi orang ba jong ka temri boy bagi jela ke jongi mahe doktor Didi Lapang ubade UMLA barim jong ke konsumsi ke jongi ubadan ke benta sibun ban ai mensim ban betin lenti ban yarap ya ginong yalam hagi tu kisnem tadu kesnem kan kendai spa nyo pusan mo kan arterik April ya ke belas seng dagawai ke kerteng untuk kepon diadin kelawan ke kerteng juga amka Jadi